Mbese uzi ko hari ubwato bunini kurusha inzu ndende zose zo muri Amerika? Ubwato bufite park irimo ibimera bizima, pisine, inzuti zo muri hoteli zose zo mu mijyi ya Amerika, ndetse bukaba bufite ubushobozi bwo gutwara abantu barenga 7,000 icyarimwe. Munyemere twinjirane muri iki cyegeranyo kandi akaba ari n'igereranya ry'ubwato karundura isi itazigera yibagirwa. Bwabaye bimenya bose kuva kera gihangahanga u Rwanda karuraga ingoma karinga y'ingabe yaganje izindi gasigara yihariye aho zahoze zose. Kuva kera ku bwami n'abacakara kugeza no mu kiragano cya nyuma mukunze kwita Gen Z cyangwa se Generation Z. Ese hagati y'imfura mu mato Titanic inafite urusobe rw'amateka rukiso abasesenguzi, yewe akaba ari n'inkuru ndende wabara bukira bugacya urwanga rukaza. Abarebye filime ya Jack na Rose bashimiye habaryaga. Titanic tuyigereranye n'uyu mutungo ukomeye cyane isi yibitseho, Icon of the Sea, isumbaho umunara w'Ipali mu Bufaransa, metero 34 zose. Ikaze mu mateka y'isi habaye amata abiri manini cyane ndetse kandi anakomeye. Hariyo Titanic ifite amateka maremare cyane abitswe mu mizingo y'ibitabo no mu majwi n'amashusho bya filime yakunzwe cyane ya Jack na Rose, ndetse kandi no mu kuba yarafunguye iterambere ry'amato manini atembera mu nyanja angana n'imijyi mito, kuko yarimo amahoteli akomeye cyane, ibyumba by'imyidagaduro, amasoko manini y'ibicuruzwa ndetse n'amaparking y'imodoka amagana. Ese Titanic ni bwato ki? Ibitse amateka ki? Dusubirane inyuma gatoya. Hani ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1912 hani mu majyaruguru y'inyanja Atlantique, ari nayo shingiro ry'ubwamamare bw'ubu bwato nyuma y'uko yivuganye ubuzima bw'abantu ibihumbi iri muri inyanja Atlantique n'ubundi. Ubwo yari mu rugendo rw'iminsi 4 maiden voyage rwayikuraga Southampton mu Bwongereza ruyerekeza New York City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe kandi yari ihetse ubuzima bw'abantu 2224. Gusa mu masaha make cyane nyuma gato y'umuhengeri nkuru mbi kw'isi isi yose ko Titanic ikoze impanuka hari ku saa 5 z'ijoro n'iminota 40, ese byanafasha amasaha 2 n'iminota 40 gusa kugira ngo bube bumaze kurohama cyangwa se kuzika, kuko ku saa 8 n'iminota 20 ku isaha yo mu bwato ndetse no ku saa 11 n'iminota 18 ku isaha GMT ubwato bwari bwarangije kurohama koko. Gusa ubw'amahirwe hakaba bake babashije gutabarwa bagakurwa mu bwato bakajyanwa kwa muganga. Nyuma gato ibyo byose maze kubabwira, filime mbarankuru n'imizingo y'ibitabo byavuga kuri Jack Dawson na Rose David Bukata mwamenye cyane muri filime ya Jack na Rose byagiye hagaragara. Dore amwe mu mateka y'ubwato. RMS Titanic bwari ubwato bw'igitangaza bwubakiye gutwara abantu mu ngendo zo mu mazi, bukaba bwari ubw'Abongereza. Ijambo Titanic ryaho ubwato nk'izina rikomoka ku rurimi rw'ikigereki rikaba risobanura ikintu kinini cyane. Ubu bwato bwubakiwe mu gace ka Belfast ho muri Ireland, Ubwongereza, bukaba bwari ubwato bubiri muri butatu bwa mbere bwariho ku isi bunini mu bwakoraga ingendo zo mu mazi, aho ubwa mbere bwari Olympic naho ubwa gatatu bukaba Britannic. Bukaba bwari ubw'ikigo gikora ingendo zo mu mazi cy'Ubwongereza kizwe ku izina rya White Star Line. Iki kigo kandi cyari gifite ibibazo byihangana n'ibigo bigenzi byacyo bya Cunard, Hamburg America ndetse na Norwich Lloyd. Cyashatse uburyo cyakomeza kuzamuka imbere mu bijyanye no gutwara abagenzi mu mazi, maze bashakisha uburyo bakora ubwato bwa mbere bunini ndetse bw'akataraboneka, kandi koko babigezeho. Ahari mu myaka y'1890 aho ikigo cyari gifite ubwato bwitwaga Teutonic na Majestic, maze bakora ubundi batangiza umushinga wo kubaka ubundi bwato bubiri aribwo Olympic na Titanic. Ubu bwato uko ari bubiri bwubatswe n'ikigo cya Harland and Wolff kizwiho kubaka ubwato. Imirimo yo kubaka ubwato uko ari bubiri yibanze cyane kuri Olympic kurusha Titanic, aho tariki ya 29 Nyakanga mu mwaka w'1908 iki kigo cy'ubwubatsi bw'amato cyari gifite ikiraka cyo kubaka aya mato abiri cyashyikirije ubuyobozi bwa White Star Line igishushanyo mbonera cya Olympic, maze baracyemera. Imirimo itangira guhera ubwo. Ubu bwato bwa Olympic bwaje kuzura butarahabwa izina, baza kuba babwise number 400 cyangwa se umubare 400. Hari nabwo nyuma baje gutangira Titanic bagendeye ku gishushanyo cya Olympic, ariko bagiye icyo bahinduraho nabwo buza guhabwa izina rya number 401 cyangwa se umubare 401. Ubu bwato uko ari bubiri bwubatswe mu buryo abubatsi batiyumvishaga kuko mu mateka y'isi ntihari harigeze kuba ku bwato nk'ubu ngubu. Ubu bwato bwubakiwe mu kirwa kizwi nka Queen's Island, gusa kuri ubu cyiswe Titanic Quarter
muri Belfast, Ireland. Imirimo yo kubaka ubu bwato bubiri benshi bita impanga yasaga nk'aho ibera igihe kimwe cyane, ariko hitawe cyane kuri Olympique, dore ko ubwato bwa Olympique bwatangiye kubakwa tariki ya 16 Ukuboza mwaka wa 1908, naho Titanic itangirwa tariki ya 31 Werurwe mwaka wa 1909. Imirimo yo kubwubaka bwose ikaba yaratwaye imyaka igera kuri 2 n'amezi 2. Titanic ikiri mu yubakwa ubundi byari bimeze bite? Tubyinjira amagurya. Imirimo yo kubaka ubu bwato yari ikomeye ndetse irimo impanuka nyinshi, dore ko mu bakozi basaga 15,000 bakoraga muri iyi mirimo benshi bahuraga n'impanuka kandi nta bwirinzi bukomeye bari bafite icyo gihe. Aho imirimo ikomeye myinshi yakorwaga nta bikoresho by'ubwirinzi nk'ingofero zabugenewe n'ibindi abakozi bari bafite icyo gihe. Mu gihe cy'iyubakwa rya Titanic abakozi bagera kuri 246 barakomeretse, 28 muri bo bakura ubumuga bwa burundu, ndetse 9 muri bo basize ubuzima. Ubu bwato bwa Titanic kandi bwashyizwe ahagaragara tariki ya 31 Gicurasi mu mwaka wa 1911, handi ku isaha y'Isaa 6:15 z'amanywa. Hari abantu basaga 100,000 n'uruvunganzoka bari baje kureba ubu bwato bw'igitangaza. Mu mwaka wa 1911 kandi ubwo bwashyirwaga hanze, nubwo ubwato bwa Titanic bwakozwe hagendeye ku gishushanyo cy'impanga yabwo Olympique, hari impinduka zagiye zikorwa mu rwego rwo kubugira ubwato bw'igitangaza birushijeho, ndetse izi mpinduka zikaba zarabugize ubwato bukomeye kandi buremereye kurusha impanga yabwo Olympique. Impanga ya Titanic kandi yahise ishyirwa mu mazi iza kugonga mu kwezi kwa Nzeri mu mwaka wa 1911, iza guhagarika indi mirimo yo kurimbisha Titanic kugira ngo busanwe, ndetse benshi bakaba bemeza ko iyo Titanic iza kuzuzwa mbere itari gukora iriya mpanuka yakoze. Tariki ya 2 Mata mu mwaka wa 1912 Titanic yashyizwe mu nyanja mu igeragezwa. Muri iri geragezwa yari itwaye abantu 119 barimo abakozi b'ubu bwato, ababwubatsi, abahanga mu bwato n'abayobozi b'ibigo bitwara abagenzi mu mazi. Iri gerageza ryari rigamije kureba niba koko bwarasojwe kugira ngo butware abagenzi. Byamaze amasaha 12 hagenzurwa ibintu byose mu nyanja ya Ireland. Muri iri geragezwa kandi ubu bwato bwakoze urugendo rungana n'ibirometero 150 mu mazi, aho bwatwawe ku muvuduko wo hejuru ya kilometero 39 ku isaha. Ku isaha y'Isaa 1 z'ijoro ku itariki ya 2 Mata nibwo ubwato bwagarutse buvuye mu geragezwa, maze ushinzwe igenzura ry'amato abusinyira ibyangombwa bifite agaciro k'amezi 12, isobanuye ko bwari bwemerewe gukora ingendo zo mu mazi. Nyuma y'isaha bwongeye guhaguruka i Belfast, aho bwari bwarubakiwe, bwerekeza Southampton, aho bwagombaga kujya buhagurukira mu ngendo zinyuranye bwagombaga gukora. Mu myaka y'1904 ntibyari bisanzwe kuba ari kubona ubu bwato bwa Titanic bwari ufite uburebure bwa metero 269, ubugari bwa metero 28.19, ubuhagarike bwabwo bwari metero 32, naho uburemere bwabwo bukaba bwari toni 46,328. Ubu bwato bwari bufite ibice bigera ku 9 bigerekeranye, harimo icyo hejuru cyashyirwagaho ubwato bw'ubutabazi, ndetse n'icyo hasi cyabikwagamo imitwaro y'abagenzi. Birindwi byo hagati bikaba byari bigenewe abagenzi, ndetse kandi bukaba bwari bufite ubwato buto bw'ubutabazi bugera kuri 20. Tuve kuri insigamigani twerekeze kuri ubu bwato bunini ku isi, Icon of the Sea, kuko bukubye Titanic nayo yakanyujijeho mu bihe byahise inshuro 5 zose. Bukaba bushobora gutwara abantu bagera ku 7,600 nkuko nabibabwiye, bukanasumba umunara w'i Paris ho metero 34. Nakeka mwese muwuzi, umwe benshi mujya mwifotorezaho mugira ngo merekane ko mwageze ibwota amasimbi cyangwa si Burayi. Ubu bwato bungana n'imijyi ikomeye cyane muri Amerika, Arizona, Sedona n'indi myinshi cyane. Amateka y'ubwato Icon of the Sea twinjiranemo. Icon of the Sea ni ubwato bwa rutura cruise ship heruka kugera ku isonga nk'ubwato bunini cyane ku isi, bwubatswe n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa Royal Caribbean International. Ni ubwato bwatangiye gukora ingendo mu kwezi kwa Mutarama 2024, bufatwa nk'intambwe ikomeye cyane mu mateka y'inganda z'ubwubatsi bw'amato. Kandi koko nibyo, ubu bwato bufite uburebure bwa metero 365, bufite uburemere bwa toni 250, 800. Nawe munyumvira inshuro zose kubye Titanic. Abagenzi bushobora gutwara nibura no guhera ku 2,600, harimo n'abakozi barenga 2,300 bobu bwato. Imiryango irimo cyangwa se ibyuma
ubu bwato burimo ibyumba bisaga 2800 harimo n'uburuhukiro bw'imiryango y'abakire cyangwa se abashaka kurya yabo. Bukaba bugeretse inshuro 20. Neza ni hafi ya Kigali City Tower, inyubako ndende mu mujyi wa Kigali. Amateka y'inyubako y'igitangaza mu nyanja ngari. Ndabara ubu bwato bwa Icon of the Sea bwubatse na societe ya Meyer Turku, ikigo cyo muri Finland kizwi cyane mu gukora amato y'ubucuruzi. Iyi kampani yakoze ibi nyuma y'amasezerano n'ikigo cya Royal Caribbean muri 2016, aho hatangiye ibikorwa byo gutegura ubwato bushya bukomeye cyane urusha ubwahozeho bwa Wonder of the Seas. Ubwubatsi bwatangiye muri 2021, bwagejejwe mu mazi muri 2023, bwatangiye gukora ingendo muri Mutarama 2024. Ikibuga cya mbere yakiriyemo abagenzi Miami, Florida, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tureba byinshi bitangaje bidasanzwe biri kuri ubu bwato. Ubu bwato bufite ibice byinshi byihariye biteye amatsiko bigaragaza ubuhanga buhanitse mu bucuruzi no mu gukurura ba mukerarugendo. Icya mbere ni water park nini cyane. Kuri ubu bwato bufite ibishanga n'imigezi y'amazi. Water park biri mu busitani bw'amazi, bufite amaslide y'amazi arenga 3 yihuta cyane. Ikindi kizagutangaza ni ibice 8 bitandukanye byo kwidagaduriramo neighborhoods. Harimo icyitwa Aquadome, ni icyumba kinini cyane kirimo piscine na show z'amazi. Hakaba icyitwa Central Park, ahantu hafite ibimera nyakuri. Ibimera bimwe bihumeka, bimwe bikura, ibiti tubona hanze cyangwa se amajardin tubona hirya no hino. Hakabamo n'urusengero rw'ibyatsi hagati muri ubu bwato. Harimo Tree Island, habera imikino n'amashusho y'imyidagaduro. Hakaza hitwa Chill Island, zone yo kuruhukiramo irimo piscine nini cyane. Ikindi kizagutangaza ni amaduka, restaurant n'utubari byose bikuye muri ubu bwato. Harimo restaurant zirenga 40, utubari tw'imbere n'inyuma, inzu z'imikino arcade n'ahantu ho gukina umupira. Ikindi kizagutangaza no kuno ubu bwato bwita ku kubungabunga ibidukikije. Nubwo ari bunini cyane, Icon of the Sea bukoresha ikoranabuhanga rishya ryo kurengera ibidukikije. Bukoresha LNG, liquefied natural gas, aho gukoresha lisansi isanzwe. Bufite uburyo bwo gutunganya amazi y'imyanda ku rwego rwo hejuru cyane. Bufite solar panels zitanga ingufu zimwe. Ikindi kandi kizongera kugutungura kikanatungura benshi ni igiciro cy'ubukode. Ubwato bwatwaye agera kuri miliyari 2 mu kubwubaka. Gukorera ingendo kuri Icon of the Sea birenze cyane, aho kimwe yo kumara icyumweru ishobora kugura ava ku 1500 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera ku 20,000 bitewe n'icyumba ushaka kujya ubamo. Ese bisobanuye iki mu mateka y'ubwikorezi n'ingendo bibera mu mazi? N'ubwato bwa mbere bufite umubare munini w'abagenzi kurusha ubundi bwose bwabayeho. Bufite ikoranabuhanga rihanitse mu by'umutekano ndetse kandi ryubahiriza ibidukikije. Bugaragaza ejo hazaza h'amato ndetse n'uburyo ubukerarugendo buhindura isura y'ubwikorezi. Ndakeka munyuzwe. Reka dusubikira ahangaha. Iri gereranya ndakeka mwaryumvise neza. Nababwiye byinshi kuri Titanic, ndabwira byinshi kuri Icon of the Sea. Mwabyumvise neza. Reka mbashimire mwese tubanye muri iyi video. Ntibagirwe gukanda subscribe ndetse n'akayogira kugira ngo tujye tubana 5 ku kandi. Nyarukira muri comment mubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Mwibutsa kandi ko nyirizina ningiye umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasugongera ku muco n'intore idacogora umuhamya be n'imigambi. Ndenyira amatwi mba byose ndi nyiri nyesho usanga hose ndi nkuru idawushadinga zitanyeganyega. Ndi umugano w'amagambo n'indirimo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangiso w'inyange, ndi umunyamutima w'ingabo za Kirimo. Ni intore itarambirwa, indangamurwa itarunduka, isoko itagabanuka. Ndavuga nka gukura ingendo Brava, Brava TV. Dore muri video itaha.